Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu Radi leremra tizaute Union Minister of State Devusin Chauhanan Mizoram in kong shanga chakzok ma son theinan connectivity ti changtu na poimo hle ti Government Sechip College Administrative Office Building cheng noi zaruk somnga senga saktur lungphum vo in Khan Chief Minister Puzaram thanga na phum Lunglei Market and Trade Center lungphum chu Commerce and Industries Minister Dr. Arlel Thanglianan vo in Khan na phum President Draupadi Murmu in Nini Cham Turin vo in Khan Tamil Nadu atheng Mizoram Mek Sarkar Lai Pui Telecommunication Ministry and Kultu Minister of State Devusin Chauhanan Mizoram in kong shanga chakzok ma son theinan connectivity ti changtu na poimo hle donani ati Voina ICT Minister Purabar Dongmoi Roite Chief Secretary Dr. Renu Sharma ile mi poimo dangtenen Mineko Chief Secretary Conference Hall chutkhom na Union Minister Chuan in kalpo ton na le in biak po ton na achana pianga mason na chakzoki na kaltheya Mizoram angtlang ram le kongpui cha siam ul samlo na hunate connectivity chu achangkai le zwal theyani ti a central scheme tamtaka Mizoram kalpui mek te po connectivity cha ne masaklo chuan na tho chat a hardona thingtlang khwa engmoza chu connectivity in ala thlen phaklo awangin scheme kalpui tum ma se engemo chen chu thlen tur diktak achangkai pui tur diktak mipuin anchor thei chin lawani ti Mizoram har sana shereng chunga malak dan tur ro manale machop an thelu le huna po uluk le azwal turin ICT official te acha a sarkar lai puila ma thei top alo chwa pui zel tur thu ashil ani ICT Minister Purabar Dongmoi Roite chuan sarkar lai pui Communication Minister Mizoram Rantlo tu masaberle connectivity lama Mizoram masona atak taka du tuani awangin Union Minister chu lom thu ashila Mizoram chutlang ramani awang har sana shang om theite soyin Purabar Dongmoi Roite chuan heng har sana kara po central scheme te chu Mizoram sarkarin thei top so in mi puiten an chhor phak turin akalpui mek zelani ati connectivity ti mason tur chuan service provider shang BSNL Airtel Jio le adangte in kara tho ho na chhazok ne yangaya hemi konga po thei top chho angaya ni ati Saski Noya project shang te chuhun bi ne ni awangin state ICT official te puin ahun taka project te zo felani theinan nasale zwala na thok chin turin afui ngalbok Chief Secretary Dr. Renu Sharma in Mizoram ICT Masona Tura Special Assistant to States for Capital Investment Noya Chanpuina Ministry Lamin Anron Pek Awangin Union Minister Hilom Thuashil ani Nimina Mizoram Aron Thleng Union Minister Hinizan Serchip Aron Ria Nuwa vo in Choma Khan Serchip Kol Ritlang Chip Amun Poimo Tele New Serchip Agriculture Complex Te Atloa Serchip Kol Ritlang Chip Chongpui Khotlir Tlo Masaberin Eglavia Model Residential School Atlo Zwaya Zirlaitinen Inkom Hawin Hemizo Hian Kol Ritlang Mary Winchester Zolu Tilak Led Ani Shadring na Lungphun Atloa Hemin Nu Hian New Serchip Agriculture Complex Tlo in RKVY le Focus Changko Padin Mini Composite Feed Mill le National Food Security Mission Nwaya Sak Mini Oil Expeller te na tho dana ena hemin nu hian DAO Pisa a se Sip District Agriculture Department na tho dan chi shang khalak a enani Union Minister hian vo in tlai khan Mizoram BJP Headquarters Office lo in Mizoram BJP shrai tu tenen kumin in khan puilo om tur ma chondan tur te an soi ho Chief Minister Puzaram Thangan Chanchin Chashil Turin Pathianin Mizorama Mizote Ada Ani Ati Hetu Hivo Ina Government Sechip College Administrative Office Building Sing Noi Zaruk Songa Senga Saktur Lungphuma Phumna Chief Minister Hian Soyin Mizote Chuan Chanchin Chashil Konga Namphu Lavin Ma an Nameka India Marchaka Christian Dangten an Nuan Ran Chui Ve Megani Ati Chief Minister Chuan Ramcheng Chetaka Hian Pathianin Thil Tumnein Mizote Ada A Hei Shia in Chalai te pu in voi khat pian mana ri the thil boya tan anin phaltur ani lawati a Pathianin Mizorama Mizo te adana thuthlung chu college building sakna tur lungphuma phumralin a phum del du thuwa soi ani Chief Minister Chuan Kumsom Pasarezet Finance Minister ani chungin COVID-19 shileng wangin tunchum hi sum en kol harsa ati berchum ani thuwa soya dam khochwa chu antum berani ati a sechi bial churam leilia om matphai ram chale thenjol khomun rem lua ani awangin nasatakin cheibol the ani a hemal somna hi chorchang kai the ani ati sechi pun leilia PWD engineer te inson chwa nan new sechi pa PWD complex engineer quarters chatok tak cheng noi za thum sengin sak ani donati
Government se chip college building lungphum phum na hian tuikum bial MLA Minister Engineer Levin omapo in sum har satna satakara Government se chip college in zirna lama Chief Minister Chanem nge nazar azo chu lom hle ni ti a zirlai te chu an mimal thila har satna an to te hwai taka sutlangam chintura cha in thil dang zong a in nun uluk turin afui ani se chip DC Nazu Kumari pu in government se chip college tan he ni hindi chin sia tlak ani thu soin he college thok te tho ho chana zara mal somna le mason na tam tak nak grade A thlangin an hno chhuak ani ati PWD Engineering Chief Pusilal Ming Thanga Technical Report Landan chuan se chip college office building hi chhongli saktur ani a asakna tur hi cheng noi zaruk somnga ni ma se GST le thil chul dang da hnuwa sakna tur dik tak chu cheng noi zanga somruk pariat sing thum sang ruk ani a tun thani somni pasari achanga kum thum chunga sakzo tur ani a asatu tur hi Aizawl dor pui veng pilal lian zovi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl achanga puan ani Northeastern Council sum cheng noi sang khazali le pathum le sing liseng a saktur lunglei Market and Trade Center lungphum chu Commerce and Industries Minister Dr. Arlel Thanglian an vuin khana phum lunglei bazar pui twala lungphum a phum na minister chuan lunglei in sum don na hun lunglein sum don mun chazok anei thei tu chu lom amati tho soya Market and Trade Center chu khopui ti ro pui tu ani awangin achia ta chata mi puin mo an phurti sha ta chulati lunglei district a masona na le rural man mek te po soin Dr. Arlel Thanglian chuan lunglei Geology and Mining Regional Office mi som panga thona tur hon tumani a lunglei Civil Hospital la Integrated Laboratory po pe fel chepani a no pangdam lo na zwal en kol na ICU ro man mekani a joy pui PHC building po hon theya pe felani to ati HPC Vice Chairman pulom umato chongpo in thu soin lunglei district mi puiten an ole an mamo chung ko tam tak ta na ezona mun pui ni tura lunglei Market and Trade Center to district pumpui ta na routling ani ti a contractor le na thok tu te department te chu asakna ulukle chhataka ti turin acha ani lunglei Market and Trade Center sak chhatu chungchanga Mizoram PWD report tarlan ani dan chuan contractor hi pulal zo thanga mau bok Aizawl ani a chongli saktur nakum August ni somni panga zo man tur ro manani a stall za thum som thum pakwa lirthei som thum len na car parking two wheeler som sari pakhat len na parking police beat post market office zonram thiana som thum pali baka kudam le bol hloda khomna ti om tura ro man ani NEC Director Pilar Roding Iswan he project hi ni kum chunga NEC in project and sanction zinga lian berati a NEC noya marchak stage chalai te tan training chatak tak buat se andi chin thu soin Mizo chalai te chu NEC malak na shang mangchang kai ve tur le NEC website thil poi mo tarlan te lo ngai ven chin turin acha ani Longtlai khopui achanga marlam Longtlai district chunga national highway kongpui zau na tho mek chu Longtlai borsap pu David lal thantuang an vuin khan amuna kalina enfia na enkol tu te le na thok tu te nen har na shang le malak na te soizui ani Longtlai borsap pu David lal thantuang le amateur om tu hian Longtlai AOC veng achanga marlam district ramri thlenga kongpui zau na tho mek an ena kongpui zau na enkol tu National Highway Infrastructure Development Limited how tu te Navil 2 Intercontinental Consultants and Technocrats Private Limited tele na enkol tu Anupan Bricks and Concrete Industry Infrastructure Private Limited how tu tenen laudong songin an na tho te le an tho chin te an din hun le har sana an nei te an tho chun zom dan tur te le an ram man na te an lo shilfia ani na thok tu te chu kong pui zau na tur ruwa mana ramlak to chin kong pui kama chena in in nei tu ten an chwa san lo awang le an na chia lo awanga malak theilo na enge mozat thu an lo soya he har san sukyang tur hian official contractor village council tele ram nei tu tenen a hu hawa enfia amalte te an din hun a muna enfia mi pui har san siam lo zong le chakzo ka na kalpui ani theinan mal lak turin bor sap chuana ti a kongpui kama ram nei tu te chu ram ta na rong bol na ril rupu a har san siam lo zong a mal tur le kong le na thok tu ten chataka thopui turin asom ani Vuin Khan President Draupadi Murmu chuan ni cham turin Tamil Nadu wa thleng President Draupadi Murmu hian vuin chanu Khan Madurai thlenga State Governor le State Minister ten Madurai Airport an lo muak President hian temple mingthang Menakshi Amman Temple atlua temple thunei tu te chuan porna kum choi moina an lo hlan ani Madurai huna man nuwa President Murmu hian Isha Yoga Center Mahashivratri lomna hun man pui turin Coimbatore Pandona Naktuka Wellington
Nilgiri sa Madras Regimental Center a trainee te ako mga hemin nuwa hian New Delhi apanang Chanchinthar ti top ma in atlang pui Union Minister of State Devu Singh Chauhanan Mizoram in kong shanga chakzo ka ma son theinan e-connectivity ti changklun apoi mo hle ti Government se Chief College Administrative Office Building cheng noi zaruk som nga senga saktu lungphum chu vo in Khan Chief Minister Puzaram thangana phum Lunglei Market and Trade Center lungphum chu Commerce and Industries Minister Dr. Arlal Thanglianan vo in Khan phum President Draupadi Murmu in ni cham turin vo in Khan Tamil Nadu athleng chu te zong chu Chanchinthar kan puan the te chu ani